na no eya na meka bi say se wo ye media ni na ompe Akufo-Addo asem a eye niama mienu. Number 1, we ye bayfo bayibro nsama wo kra empa de pa eno ye 1. Number 2, sika bi a ebi asebe nanka esone edugu wanum no ensone bi onti ene watiko apai wuhu aban papa wuhu ane aban ya sebi mpreduasa wo betuto V8 edi ama media fo atoto trasa kodan edi ama mama woni a wo na ese wo beye ayi campaign edemaye se etoda na mehwe media baby efra ba frigana shasia besi ne especially ye hwe de media ne famu aban bi a ye frɛ no NDC wo mo apen so de media fo famu na nde wunya media fo kro ya basa bekase wo nipa na wo de atwamene hye won kon no yemfa saa kwa na ansamra bio a na mo hu sɛ eye na no aduane ene wo pɛdie na enye no korɛ ene opɛsɛ woka menu a wonim na ebi a wonteye and the program ya me be me the more evidence and eba to confirm to you say no kura me se mo se kwesi apia kran me betina ha na me kasa kwa na dia me ka bia so no me hwem se eye ansa na me de ato abonten na me da twam bia mpon ase se wo ma me nsa ensi form na na do dan kwa Akufo-Addo Onyankopon so me chia ba bia wo Kwaku Abudani waya ade north na abekọ a yes ye frɛ wo se ade yo na oka nokore egbefom ne ye do bekọ a yes ye frɛ otogbe nokore ye do banzima fom a yes wudi nokore ye do kọ ya ye fanti confederation na nekura de bi de mani abie yes wudi nokore ye kọ north wudi nokore ba bia ye do kọ bia wudi nokore ahemfo a so far woni wa ahia ni na bebo waba so a ade ba akumienu no wonka se wudi nokore wo yo se ade yo na eya me se sa nokoredie na wudi magana di Nyankopon no e na ama wo sebe anka kokora mebobo de anka ya be ka wo kwa na nka poma na enso hwe wunyame do wunyame epede a wo ye de som ni Israel man a me Israel America na me ka Juda yen Ghana for nyame bekoso atu nkwandem wono wife Alhaji Mahmoud Bawumia me bana mamodin a wan hwe ye kura me program ni nko yie ntimi chiao your excellency wono wife Samira mi chiamo ma me free mo pare mi chiao chairman in team lawyer Justin Kodua Nana B Mama Kate ane one more Mustafa yes youth organizer mi chiao I don't want to forget your name and Alhaji Fatau dear them because sabi NDC fu edi no sabi imprediasa enye yi mo kai say I came and told you say there is somebody in US she's trying to marry me kana mo gen say go na media sana even for papers some of those of you who follow me no on worry na me say per the information na me wono she has triggered that thing to be to have somebody marry her in America and you know minitro Akufo-Addo ya na kepe no wasem e no repeal ye e na ma media fo mo benya ano a na mo de kasa na arehu sem e wo mi ni say esan se na NDC for na atena so achenti ene ni nara open media wo Ghana over 75% of the media are NDC owned medias NDC fu enye scale to media radio stations MPP for wine enye na nsen ya sebe ya nkra na rekubrobe no ya honorable rekubrobe enom na be radio station e kire akompre kwa Japan ebe so mu den ya ya use kwakutin no mu ni na ebe be kakra omo kra no mo say kwakutin so onche da nye politician ati ase and they controlled most of the media obaso ana wa share page no e dia mama Elizabeth Cook anyame nhira now Akufo-Addo kro ya oma ye repeal dia na ese journalist fo a omuntumi ye yi no
2017 and now 2017 and nyame bi ekwan and obedi ade as president and no say and now betia and aban we access ka we be a fire and I say you need information yes you sadia efri neko media house bia wo pese wo hu sika ya spend baby afa why no one ya form nsem ni na no ye fra bibi RTI wo kire mu a right to information bill enti show onipa na ende Ghana media fo ni na etu agu no so a ye di na tem ye so pa no Akufo-Addo na ende enkoda nkoto fefe wa sabi ye nim ya draw so kura ahoro na binim sia pro etie jimifo bi te say smart nom Captain Kwasie edi di Akufo-Addo atem no ono anso no say me the right to information bill na ye den abaya pass me ne MPP for ye di aba said ye be ya vim lady e wumba mbetna ho nye twokrodo na obekwa akofa fact no abeton amagana for said ye be ya Kwadwo Jimmy wuni onua TV and all the lights mube to me pay information na mabekasa first no Captain Smart betnawa hey auditor general report faba waso asoko auditor general report sika because ye nim hwe aja dey na me those times anteboy auditor general report me e dey em fa me ho afa ya ni be fi na ye hu de auditor general report ni ma sa Captain Smart da ni na no da da ye kwanya wo peso ana kwanya wo peso wo faso edit that Ghana for no but una men nai obaso anu wa share net ye ha wo be ye auditor general na esan say ye ni information ni bi ntine ya je adi wo mo e talk as ma no talk as wo mo esuro some information be ba bonten ye to dan ma no na ye sei ma no and odi nya no ho sei tab because me bisa sa ade we Mumbisa Captain Smart, a dear Juma pan or other than so be media, Juma Ben pan or ye answer no be media. A Juma Ben pan. Sabi Akufo-Addo, anya shekrano, ye huna Juma awoye, and sana obey the president. Now, Captain Smart, to answer now, obey yes, ube dina consul, and me, I don't know, Eradia, Jimmy, then crassy journalism, and I take on an eye because there is no seriousness. You take Ghanaians for joke, such an idiot guy called Captain Smart. I, for one, don't know what is smart about that fool because not only does he lie, he doesn't even know how to cover his own shit when he pees or when he poos. Felix, make a U-turn and come back. Felix, Oh, Jimmy, you